nibyo reka nongere ngusuhuze kandi mwifurize ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraza guterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye ageze ko. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku mirwano ikomeye cyane, kurasana gukomeye cyane kongeye kuba kugenda kuvugwa cyane cyane hano mu mashyamba ya Rwindi mu birunga bya Nyiragongo. Harimo imirwano ikomeye cyane yakomeje kuba igenda yumvikana kuva ku munsi w'ejo kugeza n'amagingo ngaya muri iki gitondo. Ni imirwano rero itoroheye abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Ndaza kuba ngenda ngaruka ahangaha ku isoko rya Nkokwe ahangaha ni muri Masisi, naho hongeye kuba haraswa bombe ikomeye cyane yaje guhitana abatari bakeya ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23 nk'uko ndaza kuba ngenda bigarukaho. Igoma umusirikare yiyahuye wa M23 akaba yiyahuriye kuri Wambonye, akaba yiyahuriye ahantu bita ngo kwa Shehe Aloys hanga mu mujyi wa Goma. Ngira ngo abantu benshi barahaza no kwa Shehe Aloys usanzwe waramenyekanye cyane cyane ku bijyanye no gucuruza. Yiyahuye azira iki? Dore ko hari urwandiko yaje kuba agenda asiga. Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku bikorwa bikomeye cyane biri kuvugwa hano muri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse no gusubiranamo gukomeye cyane barwana hagati yabo, nubwo amakuru akomeza kuba agenda ahishwa, ariko nanone ukibaza ngo ntawe uhisha inzu ngo ahishe umwotsi. Nicyo tubereye ahangaha. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku bandi basirikare baguye muri Rubaya. Harimo amazina amwe yagiye agarukaho: Samuel Christopher, Habimana Samsoni. Aba bakaba baguye ku rugamba hano muri Rubaya, cyane cyane mu bitero bikomeye cyane byabereye hano muri Rubaya. Ndaza kuba ngenda ngaruka hano muri Bukavu hageze abandi basirikare b'Abarundi. Aba ni abasirikare baje kuba bagenda bashaka kubohoza aka gace ka Bukavu ndetse n'umujyi wa Bukavu. Ni ingabo z'Abarundi turaza kuba tugenda tugarukaho, zije zifitiye tageti za deployinzwe hehe. Ndaza kuba ngenda mbigarukaho. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku makuru ari havuga ko umuvugizi w'abarwanyi batwirwanaho abona undi ni Koloneli Rugabo yaza kuba yitabye Imana aguye mu gitero gikomeye cyane cyaje kuba kigenda kigabwa n'ingabo z'Abarundi cyane cyane hano mu misozi miremire y'Umurenge. Uyu mugabo akaba apfuye nyuma y'amagambo akomeye cyane yazaga kuba agenda atangaza mu minsi yagiye ishira, aho yagendaga avuga ko abasirikare b'ingabo z'u Burundi rwose bazagenda basubira mu gihugu cy'u Burundi bari muri serikeye. N'amakuru rero tukiri gutohozwa, ariko nyaboneka imboni yacu ikaba yamaze kutubwira ko yaba yarashwe. Uyu yaba agiye mu gihe gitoya cyane. Uyu mutwe n'ubundi ubuze umwe mu bayobozi, dore ko nta mwaka wari washira uyu muyobozi wabo aje kubagenda yitaba Imana muri iki gihe. Ngira ngo nyaboneka reba ahantu handitse ijambo subscribe urikandeho, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho, yaba avugwa hano mu Rwanda ndetse n'avugwa hanze y'u Rwanda. Magingo ya ni inkuru y'agahinda, ni inkuru ibabaje cyane ku barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu bice zagiye zibasha kuba zigenda zigarurira cyane cyane hano mu mujyi wa Goma. Ubwo nahise mera ku nkuru y'umusirikare waje kubugenda wiyahura kuva ku munsi w'ejo hano mu mujyi wa Goma.
amakuru atugeraho akaba avuga ko uyu musirikare yitwa Nkundimana Emmanuel waje kuba agenda yiyahurira hano mu mujyi wa Goma, nk'uko urwandiko yaje kuba agenda ashyira hanze rwazaga kuba rugenda rubyerekana. Uyu Nkundimana akaba bivuga ko nyuma yaho kwishyikiriza igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bije kuba bigenda bigorana, bikaba bivuga ko yari ari muri section yaje kuba igenda ifiriramo na mubyara wiwe, ndetse na nyuma yaho yo kumara igihe kinini adahembwa bakaza kuba bagenda bahembwa amadolari 45 ngo makeya cyane, bitewe n'ibyo bari baje kuba bagenda bizezwa yuko nibafata umujyi wa Goma ndetse n'utundi duce twaha mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bakaba bari bizeye ko bazagenda bahindurirwa ubuzima. Akaba ngo aricyo cyaje kuba kigenda gituma bafata umwanzuro akaza kuba agenda yiyahura, kuko ngo yabonaga yuko nta cyerekezo cy'ubuzima afite. Bagenzi be bararashwe, dore ko nawe amakuru atugeraho ko yari avuye mu bitaro nyuma yaho yari yaje kuba agenda araswa akaboko mu minsi yashize. Nyuma yo guhabwa aya madolari 45 rero, ngira ngo mu minsi yashize nibwo twaje kuba tugenda tugaruka ku madolari 45 yaje kuba agenda ahabwa abasirikare b'inyeshyamba za M23 bari kuba bagenda barwana ahangaha ku rugamba. Iyi rero ikaba ari imwe mu mpamvu yaba yatumye nyaboneka bagenda abiyakura. Ikindi ukibaza ngo ese aba barwanyi bavuga ko bagiye gushinga Repubulika ya Kivu, bakaba batangiye kuba bagenda babirwaniramo baniyahura, biraza kuba bigenda birangira gute? Reka mve ahangaha ngaruke ku bindi bitero bikomeye cyane byibasiye hano muri Masisi cyane. Nyuma yaho ku munsi w'ejo havuzwe ibitero bikomeye cyane, ubu Nkokwe ku isoko hakaba hararashwe bombe ikomeye cyane kuri defense y'abarwanyi ba M23. Ariko amakuru atugera akaba avuga ko hari abantu bagera kuri 6 b'abaturage basanzwe baje ko bagenda bakomerekera muri iki gitero, abagera kuri 5 b'umutwe w'inyeshyamba za M23 baza kuba bagenda bahasiga ubuzima. Ibi byatumye abaturage benshi bibaza amaherezo y'iyi mirwano ikomeje kuba igenda iba muri utu duce twose dutandukanye twaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano muri Masisi. Masisi ikaba ikomeje kuba igenda iba isibaniro ry'imirwano, dore ko nyuma y'uko haje kuba hagenda havugwa ibitero byagiye biva bitandukanye cyane, hakaza no kuba hagenda havugwamo ugusubiranamo cyane. Uku gusubiranamo cyane kukaba kwarabereye hano n'ubundi muri Masisi, cyane cyane hano nyuma yaho hano muri Rubaya habaye imirwano ikomeye cyane. Uku gusubirana kukaba kwaragiye guterwa n'uko abasirikare bari muri utu duce batari bafite icyizere cy'uko iyi mirwano bari kuba bagenda barwana aho izabageza, ndetse n'aho babona bari kwerekeza, bitewe n'uko bariho bagenda babona ibintu birushaho kuba bigenda biba bibi hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ikaba impamvu yazaga kuba igenda ituma abasirikare bose bagenda barushaho kuba bagenda biheba, ndetse baza gusubiranamo bararwana, kubera ko harimo kutumvikana cyane cyane kuri uyu mutwe. Ukibaza ngo uyu Bahati guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru araza akababeshya, Kone Inanga araza akababeshya, ni mu gihe nyaboneka hagiye hahwihwiswa yuko muri uyu mutwe harimo inzego zikomeye cyane zizagenda zisimburwa. Ngira ngo twagiye tubasha kuba tugenda tubigaruka. Muri uku gusubirana hakaba haraje kuba hagenda hapfiramo Samuel na Caporal bita Christophe Habimana waje kuba agenda apfa Samusoni. Aba bakaba baraguye hano muri iki gice cya Rubaya nyuma y'imirwano ikomeye cyane.
reka mve hano kandi nerekeze muri Bukavu hakaba hamaze kuba hagenda hagera nibura ababarirwa mu basirikare 850 b'ingabo z'u Burundi zije ngo kuba zagenda zigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Ukibaza ngo biraza kuba bigenda birangira gute mu gihe ubona yuko ibintu byose birushaho kuba bigenda biba bibi cyane ahangaha muri utu duce tugiye dutandukanye. Ukaba usanga ingabo z'abarundi zikomeje kuba zigenda ziyongera yaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ni ingabo z'abarundi ubona ko ziri muri bamwe mu bantu bazonze uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, nubwo uba ugerageza kuba ugenda wigamba yuko uzica umunsi ku wundi, ariko nazo zikaba zigenda zibihitana benshi. Ngira ngo nimba zamanje kugota umujyi wa Bukavu zikaba zagezemo ziri kudeprowinga, byumvikane yuko nyaboneka kandi umutwe w'izi nyeshyamba za M23 ubona ko witaye ku kibaya cya hano muri Rubaya muri Masisi, ukanabona yuko nyaboneka unitaye cyane cyane ku gice gikomeye cyane cyangaha cya Goma, kuko uyu mutwe ngira ngo nyaboneka wambuye Goma waba uwukozeho. Bikaba bivugwa yuko rero izi ngabo z'abarundi zageze ahangaha ngo ziteguye gukora ibishoboka zose zikaba zabasha kuba zigenda zikuramo aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 bari muri iki gice cya Bukavu. Iyi Bukavu ni kamwe mu duce duteye impungenge ndetse n'ubwoba cyane cyane ku baturage bitewe n'ama operation ari kuba agenda hategurwa ndetse na deployment zikomeza kuba zigenda zigaragara ko zizabera muri iki gice cyangaha mu mujyi wa Bukavu. Ikaba impamvu ikomeye cyane iri gutuma abantu benshi bibaza kuri uyu mujyi wa Bukavu ndetse bakanibaza kubikomeje kuba bigenda biba amaherezo yabyo. Ni mu gihe kandi hano muri Kivu y'Amajyepfo ho bidakomeje kuba bigenda neza. Hari kuvugwa yuko umuvugizi wa Twirwaneho MLP yaba yamaze kuba agenda, uwo nta wundi ni Rugabo, yaba yamaze kuba agenda araswa agapfa. Ni inkuru tukiri kuba tugenda dutohoza. Uyu bikaba bivuzwe nyuma yaho haje kuba hagenda havugwa yuko uyu mugabo aje kuba agenda atangaza yuko nyaboneka amagambo akomeye cyane. Ngira ngo muribuka ko yagendaga atangaza yuko ingabo z'abarundi ziri aha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kindi zizigera zihura nazo uretse gupfa nabi kandi zikagwa ku rugamba hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukibaza ngo bizagenda bibahira. Ibi ni nyuma yaho ubona ko ibintu biri kurushaho kuba bigenda biba bibi cyane cyane ku bavugizi ndetse n'abayobozi b'uyu mutwe Twirwaneho, dore ko ingabo z'abarundi ziri kuba zigenda zibica umunsi ku wundi. Ikibazo gikomeye cyane kigenda kigaragara hano muri Twirwaneho, nyuma yaho haje kuba hagenda hagaragaramo kutumvikana. Abangaba nabo hakaba harimo igice kimwe kivuga ko bamwe bihita Kagara, abandi bakagenda bavuga ati bamwe bitandukanya na M23, naho ubona ko byatangiye kuba bigenda bibacanga cyane. Ukibaza ngo amaherezo ni ayahe? Reka dukomeze kuba tugenda tubikurikirana hafi, turaza kuba tugenda tubigarukaho 5 kuri 5.